Zabayan sabay bencho semi le Lil Kiki la kan rek na kan nei to na Lil Kiki yan la arun tu chok le to ka vei Zing che ti la ni don kan ngai thanga rang Lil Kiki hi du thai sia ơi cái gì don vả ơi semi Lil Kiki à Ôi tê có phải dính thế đi tê khơi lắm mà mi nghe môi đi lệ mình sang tê khai tiếng nghe mê mà thiên ngài lúa tu cất tông ngài lắm mô bói tê ít thiên lung hoa yang dấu chuan mình sang tê lâu la lâu bùi ít thiên lung ra vì con tu ni lan căng hoa đê lệ mê lung Lil Kiki pat arun kalwa hian chol lo ka ngo hi semi nge min hi ka ret chang lo ve khat ka ret na nia a la poi ve khat ngai thang na nia lamani jok choi tinge ka ret lawa america ra Lil Kiki ni en ang nahi anei reu ka te a voice ngai nom a music hi ka chia ngai nom reu ka te oi mo rồi mấy part Lil Kiki until Lil Kiki te anh tìm mo zanin cho collect don ka tia itu tu ati cho phal lo ti da ni thì rồi sao Lil Kiki thì vẫn thấy và anh sẽ trên camera treo thì sắp thông xuân no anh thì chuẩn no anh ya maybe anh thì chuẩn po khắp po no anh thì na nia khát tiếng về khát nữa itu tu anh thì chuẩn phal lâu thì na ni thì khát xét tổ mà bị bao nhiêu nụ bụi này hậu hiện lệ ngày giông này hậu hiện mà cái leng đó nó thì nên tia thu thì cho nên phal lâu thì nan thì khá rất tốt bôi mà Lil Kiki nó xoay rồi xoay này chứ ka ngai ve bok emani ka thin lung ru ni lua zau zan ni tum tan chu ba tiam lo kol to ba chang po khang ka tu ta na ngai re yang me ma thil lai lua tu cắt tông ngai lo ôi tình nga ching qua yang zau chuan chang đi lâu la ô nhưng là ngài ô vui và tin lại lúa tu cất tông ngài lo tình ơi là Lil Kiki
ha khati khar zo ni maya soi tur cho wang mo Lil Kiki lai cho asan cho nal akechia channel nan picnic excursion dal kalala lam choi choi la nom do ne jo làm ya nom don tlat an model po kha a chalo di hi a model po ke na ang po ni se ven chu Lil Kiki le Saeme la ka ve Zing che ti la rek da kon le nia thalai je ka chon ala le don music po ke chi rim phra mo en man yang tinge ngai dan run soi velo comment lama po mo ka le ven chu ka ve Zing che ti la Saeme le Lil Kiki la reaction na karun ne ni. Di nga video reaction na kam le don ya. En zabayan. Adios.